Remake up the Khamdaya Paubing Ukrul the Lui Tatubi Shong Khra National Highway 102 AG Haksang Khawai Shokarna Luba 310.76 crore sanction Sami Haira Tangkhul Dr. Khanili Manipur Police Commando Bingna Kajibat Okcharphi Long Now Bingna Maringapha Makhamiya Phongshok Haira Hill Areas Committee Li Member Ngathor Kapang Sangi Giwi Maramli HAC with Chairman Kathada Sarada Leiklada at Samna Pohaira Leikyang Thor Aring Thori Pao Okcharphi Chahong na Pamili Aju Pao Maisai na ngarumlui Ukrul the Lui Tatubi Shong Khra National Highway 102 AG Haksang Khawai Shokarna Lupa 310.76 crore sanction Sami Haira Hangdak Lei Ukrul the Lui Tatubi Wi Shong Fuji 2 lane na kilometer Shaka Trada Phanga Kasang Shong Funa Minister of Road Transport and Highways na Chahong thang Twitter li kagabi athi shurda Chiri Kongreng Lemli NH 137 wi 2 lanes Tamenlong to Mahur Shongfu Gasem wi Wangla Lupa 311.18 crore budget sanction Sami Haira National Highway Gasem Kala Hakasang Matha Gasang wi Wang Manipur Zangda Assam Punjab Odisha Jammu and Kashmir Maharashtra Uttar Pradesh da India Ngalewi state ngadadali aju hili budget sanction Sami Haira Shongfu jiwi budget sanction Sami Khawi Wang Chief Minister N Biren Singh na Katkari li Ningshi Phongshok Haira Thursday Bemthang ngaya Tangkhul Dr. Khanili Manipur Police Commando Bingna Kajibat Okcharphi Tangkhul Kadamnao Saklong Tangkhul Mayer Ngalalong Tangkhul Nagalong Tangkhul Kadamnao Long Infal Hungpung Village Authority All Tangkhul Medicals Association Tangkhul Kadamnao Saklong Delhi CMC Indian Medical Association Manipur State Branch Indian Medical Association Headquarter Zangda Long Now Bingna Maringapha Makhamiya Phongshok Haira Jinims wi Assistant Professor Dr. K. Sorengam Kala Abrave CMC Hospital li Gynecologist Sada Khaleve Dr. K. Lumthing RV Ani Odwena Hankhung li Commando Bingna Mangi Pudla Bangalaga Kajibat Otsakji Bungjishat Minitrada Phanga Atamli Kashokna Dr. Sorengam na Emergency Operation Akha Kublaga CMC Hospital Wiena Dr. Lumthing li Vahokuilaga Hankhung na Dahanga Ani Luang Sangbam li Ungshung li CM wi Shimbam Mangajang li Commando Khanina Khamlaga Kaji Wiena Khalada Khangathing li Dr. na Duty Wiena Khung na da ID Jithela Machalakla Khima Kashit Khala Dr. na da Makashitla da Kari Wiena Tang Saklaka Khanghana Commando China Dr. Sorengam li Khanishida Kapeya Kala AK rifle load salaga Nali Sadadlu Kajila dala Majita Mashit Lakla Kasana Magashit Mang Maningla Now may Kungaina Dr. We Aquili Ngapida Dahanga Jithada Kajibada Commando Ji Nameplate Aming Tega Kuyati Shuda Sike Mangang Hoya Kala Commando Bingji Nisha Panlaga Zat Kasat Haya Dahanga CB Infal East na Migshok Jizu Kami Bawa Tishuda Okcharphi Kazang Infal East CDO Unit we Colin Shetrimayumli Otpamain Suspend Sahira Kala CDO Unit Chui Pochart Mide Gaho Akhalila Unit Chui na Kushok Haira Okcharphi Tangkhul Kadamnao Saklong na Makhamiya Banglagai na Phongshok Haira Ogathui Abam Huptali Jingri Khai Khwira Khawai Sangrok da Leilaga Manipur wi police na Jithada Ramsa thada Ijijawi mili Kajibaji Thailaga Kakhanang Kala Maringapha Phongshok Haira Kala Yangsang Ran Bingna Kathagui Lungli Dr. Khani Jui Wang Mushun Khwi Ramilu da TKS na Ngakaw Haira
Doctor Jina ID jithe hai salala jithada kajibaji khaya kashi vatnaya da otsak ji miyang khangai tangkhul mayeng la longna phongshoka Mibaji kupungnao maningla tambagwi mi sasasi gajiva jithada jibada leirala gajihila khanghan makhanghan masabai thurada DMNL na hanga Jithada mashidlagla kasa kala pangada gajibaji mamayamana Kayona pingchili kathagaina otpamaina terminate samilu kajila DMNL na pohaira All Tangkhul Medicals Association nala commando na jithada kajibachili makhamiya phongshokta hanga kaja tuimangai na jithada khamajit kajibat maningla naumaina kapkida kasajiva yumthat khawai kasaina ngrai chaya da maring kapha phongshok haira Mirin kan mida khalai Dr. Lee jithada kasajiva ningjai naya da association jina malung khawatla phongshok haira Shorkar na kathakui lungli saran samida yarui na police kala shorkar li shit kasang lingsak runo da All Tangkhul Medicals Association na ngakaw haira Indian Medical Association Manipur State Branch nala ochwachili makhamiya phongshokta Jik katha police na state kala rijumnao pingli nga khamiot kasa madik majamana da phongshok haira Khayona jili kathumthangwya lungli otpamwena terminate samilu maninga kha association jina stately protest hapok haura da ngawao haira Hill Areas Committee li member gathar kapang sangi giji maramli HAC with chairman na kathada sarada lekhala da jithemi khawai etsam na pohaira Maram hi Manipur Legislative Assembly na tarik akathang mikashok tuidakli Hill Areas Committee li member gathar jiko kapang sangkhawai jizmi haidakli li kahangna HAC chairman wi ningphanin ji pung hangshini da khaniwi alungli kaja rakhra tarik thruk ngshunwi alungli tharmilu kaji etsam na pohaira Chairman naina ngsoda committee member pingwi ningphanin la jithemi khawai aya etsam na pohaira Lansin gala yarui wi kharing khragli mathamai zatwa pai khawai Ukhrul district wi bank ping working days kajida shobai haura Bank kusho adam ngathor pung tharai na hapokta ngushun pung khani makhai na tangda miyami haira Covid nga khawai asak check jinda sa khawai bank manager na yangsangra gaji hila tami haira Tangkhul gadamnao saklong with top achievers award aya mishok haira 2021 batch with class 10 na 12 gadamnao ping La kadamnao luiram ngadadai dali malinglagai na zada claipingli award chi khamina. Aya award khami wi ranye ji Ukhrul Town Hall li sada class 10 kadamnao thumrada gthum class 12 kadamnao arts wi na thumrada khani science wi magadamati commerce wi khani the award chi mihaira. Class 10 wi ngachaili top achiever pamnung zimigaina soyawon chirak phaireina samang haira. 12 arts stream we top award ji kumyari kayung nawaina Ilina Phoebe Awungshi anina samhang haira Science stream we aina ngajanring kapai kala Pridi Pila Athari anina top achiever ngasaya Commerce stream we top achievers Somilan RS kala Sonim Ramshan anina tahaira Tangkhul we khare orthopedic surgeon Dr. Pheomishan Zimik Tangkhul now mathematics li doctorate quick review Dr. Ramungzan Pinao Tangkhul wi ngajaili ngnui makeup kaji charter accountant Machon P Zingkai Manipur wena akhamangaji national award 2021 samgapanga ningmreo L Shimray UPSC combined geoscientist examination 2021 li maikhya samgapanga nganaumi khangraina Mirin Singh Angang Kala Kernau Sanli Wardhem Kamia Sorinthan Haure Atumbing Hili Tangkhul Kadamnao Saklong we Top Achievers Award Mihaira Manipur we Paradia Janata Yuva Morcha we Ming Bingli Aya Felicitate Sami Haira
PJYM State President Parish Sharma, Vice President Savio Khole, Executive Member Pamchui Shimre, Aina Thanre Lungharoshi Athumbingna Ukrul Kada felicitate Sakhmina. Ukrul PJYM President Tingting Horam, Ukrul 44AC President Kala Secretary Zangda felicitation Ranyeji 43 Pungyer PJYM 44 Ukrul 45 Jingai Mandal Katum Hina Kuida Kwikah Mina Aruhon Ukrul down Makaudo Dina Clay Taikuidale Down we Shongfu Kore Matailagaina Pungredang, Viulen, La Avu Market Reserve Line Abom Bingjili, Kamukau Hergazam Hailaga Leidale. He Yarui Rijumnao Bingwi, Kakashung Kavatka, Yang Sangran Bingna, Down Termatengdak Haili, Jekjin Kangsak Vatak Lekila, Kamajuk La Yangasang Tarkar Sahira. Vocal for local we kre Lenganong Friday Sothang Market ji Aya Avu Market Ukruli Kwika Haira. Ecological Rehabilitators Association we President Michael Shaiza Kala Tangkhul Leisaklong we President Bismun Zimikna Lenganong Kusho Ranye Jili Bangarumida Kushi Tuikurla Hangsang Rok Haira. Makasheng Tao Shigajinwi Sagzi Kala Tao Gatada Hunkui Kala Kaji Araya really taking Sakta Ayawi vocal for local we Friday Sothang Market Chili Hangam Tao Kangaja Amanli Pai Meda Yormi Haira the Hanga. Vocal for local we Friday Sothang Market Chili Shuru Quick High Bingjia By an Angel for an Angel Goho Gadam Now Bingli Ngajon Kami Project Singaga Kleve Singada Kleve Zingum Jishat Now Baby Pipi Northeast for you we Ot Yur Ayayavala Aman Chalagaina Yormi Delay. Local Sanitary Pets Kasema Ladylike Private Limited Kozip Girls Wiena Kashai Kashak Ayur Ayayavel Northeast Counseling Training Center Wing Chaili Nui Makeup Kaji Chairman RS Artharna Counseling Kala Naushinawi Kharjan Apora Kalemaina Midale the Hanga. Ukrul with Church Ping Kala Hospitality Industry Ping Nala Itum Kalatana Okatui Shum Shirin Shijinmi Serda Kadomilu Gajihi Vocal for Local Na Podale. Hapta Gajidawi Sothang Market Rungmigi Gajijili Teishirai Runo Saruno Kangaja Market Amanli Suitameda Yormigi Gajina. Vocal for Local the Quick Shoki Matailagaina Local we Lansin Mathasang Sakvaye Nang Soda Tangkhul Lehali Leidakle Entrepreneurs Ping Local Artists Local Agencies Ping Kalak Nuithot Pingli Job Opportunity Mikavai Ningrine na Kasana Kajijawi Sagashap Ot Kasawi Kayaina Paiza Kavai Apong Kamimang Maningla Kala Atumwi Katem Singkui Kavai Apong Kwirami Kangaiwi Ningrine na Kasana the Hanga Ayush Ministry na Kasa Ayush Aapke Dwar Campaign Aya Hapokhaira Campaign chi India ngalewi apam hangmadida phangale hapok kahaina Singum akhawiya lungli Shimlak lak hangshni da phanga kadali medicinal plant anaw yaumi khawai campaign chi wi kharin kasana yaumi da klai medicinal plants pingchia tejpada stevia ashoka chiloy ashwagandha lemongrass tulsi sarbagandha kala amla hibing hina Manipur Lila campaign chi CMN Parenting na Haupok Mida Kagaza Pakmi Tingrong Anaw Bingji Shimla Kala Lui Kavanaw Bingli Yaumi Haira State Medicinal Plant Ports Manipur Kala State Ayush Society Manipur na Ngaran Mida campaign Haukapok Ranyeji Chief Minister's Secretariat we Darbar Holli Aya Saghaina Medicinal Kala Aromatic Plants Lak Aka Tangkhai Kananai State we Mipingli Yaumi Kawai Rindale the Hanga Pungba Kulenwe Aunga Ungbam Hopingson Jitungna Kwihaira Aunga Ramzat Jitungwe Asarlam Rauda Ning Mating Rik Laidale Laka Anaw Merale Ungbamji Mihauga da Bam Jigasin Ranyeji Aya Sahira
Shiyan chicken shurda aungawi kuili thau neomi kazai jisin aungawi kuhon nghon mida aunga ngathor hobingson jithungna awi odngurut khuising phokhaira Rani jili raizan luiramwi aunga bing kala Tangkhul naga ungnau longwi president SA ramngningna pazangda aunga jili kagadom phongshokhaira Ayang zinwi report athi shurda Ukhrul districtly COVID positive Magadashini Samanglui Haira. COVID second wave Karahili Ukhrul districtly Arui Rashungda COVID positive Samangkaihi Ayawi Magadashini Jizangda Thinka Shamadi Tumrada Panga Kashung Haira. Arishangaina COVID care center ling Hagasa Mi Tumrada Akhali Aya discharge Sada Arirui Ukhrul districtly COVID Kagza Mi machine Shaka Hangmadita Shini Leda DSO report na Jithemia Ukhrul districtly Ayai Nadangda COVID Kap Kahai Mi machine Thing Magada Shini Shajiko Hangjigo da Jiko Kap Kahaira Jiwing Jaili Thing Trada Jiko Shatruk Hang Shini da Jishadna First dose Kap Kahaina Kala Thing Jishad Shagatum Magada Akana COVID Ari dose Beta Kap Haira da Hanga Zingum trada jishadaina hangmadida matiwa lungnikhlei mi mishing thing trada akha shapanga trada phangana kaphaira Zingum hangmadida phangaina hangphangada jikoi lunglikhlei mishing thingmati shajishat hangjishat jishatna kaphaira Kala zingum hangtharugaina atungbing thingguthum shatharuk magada jikona COVID ariji kapkhui hairada report china hanga Aja hontangaina ayang zinaina dangda thaiga khuya thi shurda COVID positive case Imphal Westly mi shaka apamati hina chungmai kapta samgaphang saya Kala Imphal Eastly hangmadi da tharuk Churachandpurli magadamati Ukhrulaina Bishnupurli magada tharuk rip hina gachungmi zangdalai Ajon thang tarik khani na ayang zina lungli stately COVID positive shakhani hangshini da khani samanga Ukhrul we positivity rate 11% aina leidale Kala kamjong we positivity rate choro aina leidale Arui rashungda mimau hili thisangkhai Manipurli machine thingkha shashini hangjigo da khani kahaira Manipurli COVID-19 kagaza Mi machine thinka apathruk na shimli ngahadale Kala shapanga apajiko na arishangli ngahadale da IDSP report na jithemia Ladlui da khamdaya paubing Ukhrul da lui tatubi shong khara National Highway 102 AG haksang khawai Sarkar na lupa 310.76 crore sanction sami haira Tangkhul Dr. Khanili Manipur Police Commando Bingna Kajibat Okcharphi Long Now Bingna Maringapha Makhamiya Phongshok Haira Hill Areas Committee Li Member Gathar Kapangsangi Gajiwi Maramli HAC with Chairman na Kathada Sarada Leiklada at Samna Pohaira Shirat kami janbao samang room da klaya hopefully sai khangya zimik show ngsa serono